Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Voice of the People Party Youth Wing wa kajinglam oba marbot dakhal president. Kalong bakajingwan ra ka sarkar NPP ki company he spa ki badai nabar kadai kabut tang ban kamai spa nakari jongi. Ya kani oba marbot ulapan pau bakran shikilat patai kabor kajingwan ajing kershan bapura ya kajingalang ka Green Tech Foundation hakadop secretariat halor kajing temu shna 5-star hotel ha umyam lumpong deng. Oba marbut ulaong baka parti VPP ha usnam harja arpusaw kalapha kajing tho shaka sarkar halor kajing IT ya kajaka ba 100 akar ha umyam shaki company he spa bat kum ka parti ru kayeng scam banyada ya kajaka ki puta bat ya kamaryang de halor kani kanong rem baka parti VPP Youth Wing kawan ban ai kajing kersha ni kajing ki ka Green Tech Foundation de hawat mentakasi na kalyang ka VPP Youth Wing nilawan ban aya ka support aya ka jingkershan ban ai museum ya kan ka Green Tech Foundation hawat lagi ka Green Tech Foundation kala mi shahmat ban yaki ya kan ka isu abide bat ki hangti apo umyam abide bat lumpong deng ban lagi ki jinghi kala sedang satsat hangti apo umyam bat mentak semiru ngayo jitep ba kilawan hang ni apo hakmat sekretariat ban ngayo snuru bakin syong ya kata ka indefinite hunger strike nah kalian Green Tech Foundation di hakani kapor kamanta nasukwa man bu cikeli ya ka sarkar atau kani ka sarkar jong ka jelam khalia lani ka sarkar jong kata ka national party di kajingora jong kani ka sarkar ka pemerintah ya kini ki company he spa ni company ki benabar ki he kani bi kabut ban kamai spa nakari kujungi ban mentoy ya kini ki national party ki jong kabar pat kalong ba nakalyang kajungi kum ka Youth Wing kwa ban betip yapi ba ar Julai ar hajar ar usaw nakalyang ka parti kajungi VP Central Body dingba i president ilapha ya ka city objection nakamta kani kajing transfer jong kini ki jaka mo budon nang tia po umyam kumba hirup akar syakita ki company he spa nakalyang ajungi ka parti ru ngilapho ajungi snap ladap dingba i president de mentaru hakani ka por ka menta kisngotu hi ba ka parti kajungi ru kadai ka we na ki parti ka ba yang scam ban yada ya kari ban yada ya ki jakarta ban yada ya ka maryang de halor kani kanong rim ba nakalyang kajungi ru kom ka parti hi kum ka Youth Wing hi lami shkhmat banwan ban ai jingkershan ya kini ki samlarang ba kibala len ladi lami shkhmat ban ya persya ya kini ka jing ai jaka nakalyang ka sarkar syakita ki company he spa mo ese ngila banong ba kita ki company kidon ki jingtmu ban snai kita ki luxurious hotel hang ti apo lumpong deng hang ti apo umyam ese ngala banong ban redevelop mo kumba kalakam nakalyang sarkar ban redevelop ya ketika umyam hanti banwara ya taki luxurious hotel hanti banwara ya taki spa hotel banwara ya kita ki Dutch resort hanti dengan syukwa banong kumni hang ni nglai i kiladon ka Vivanta 5-star hotel kiladon mo kakut yat Marriott kiladon desa kadon teli ki 5-star hotel fidang kwa bisai de kita ru kini ki Orchid Hotel ru ki Orchid Resort ru ki babon kiladon apo kajela kajungi di ladawan ra siwan ra ya kini ki 5-star hotel hang ni monu ban ya onong nang ni mo matrai kini tang ki spa ki saipan ki ban benefit na kani nri upat ba jungi lei undu nong dina kali ang jungi ru ni spa ban ru ba habang yepet habidei bat ka NGT mo
ngali I bakala dan ya ka yang duyong hani ka jelah me kala ka jungi rei duyong udang ya tik tik ngatrai pitip hi menu papnia kita gini bro dan rei dale apat ka sarkar om don NGT dale apat urit uria apat don NGT dan kali yang ka jungi ni kam ta ka jing songkhya aba kani ka sarkar ka sngap menti mo ini ki nong lam jungi na po kentek foundation hadu menta ka sngap menti be yaki pensyat seri surum seleng yaki dena kali yang kajungi kum ka nongrim ka baskem kan yutu ipi hang ne ba nakali yang kajungi juyuwing ba nakali yang ka party nim yang scam ban ajing kesyan yakni di Green Tech Foundation ini sama orang ba lami sekhmat ban lena dia nakam ta kata wa dausan kam kari ba kaca ban penteri kami kiti projek antel ale sop dai ka bapitan ban ong bane kadi kajungi sha kadi te kadi ka jingi sha ka ba kale ka sarkar kadai bet ka jingle sop namar kam sap te mo jingi sha lada kadai ka sarkar jong ka megalaya ka jingi ka sarkar jong pat ba kadai ban sap ke mo nakaliang ki babun ki palang mo naliang ka Green Tech Foundation ka waina ki kunhun ka ba yang mo ban persya mo ka ba yang ban yada mariang kami sekhmat ban persya di jingi sha ka sarkar kala dai ban sap ke habi day bat kani bat kum juru mbetang Green Tech mbetang mangin nakaliang ka VP Yugwing ngatrai upat ba babun balang ngalai EP kum ki press kum ka Green Tech Foundation kum balalet manle interview ya ki pat ba hapo kari hapo selong ka jungi babun ki persya kumno kan ngin ya mo ulum ubi tenat ka jaka ka bitanat ka dam ka bitanat mo kawa ka bitanat ka badon ki menta on supen perano ya ka tuang tu kalau kau susi dia kata tekan kata kan ya ka ekosistem rumah juk pot